Umwaka wa 2020 tugiye gusoza waba usizehe itorero Anglikani ry'u Rwanda mu cyerekezo ryihaye. Ni umwaka utari woroshye kubera icyorezo cya COVID-19 kibasiye isi yose n'igihugu cyacu. Mu rwego rw'ivugabutumwa, itorero Anglikani ry'u Rwanda ryakomeje guhuza abakristo barasenga hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse na televiziyo Isango Star. Habayeho gutangiza diocese missionnaire ya Karongi no gukomeza gutegura abakozi b'Imana hirya no hino muri za diocese binanyuze mu ishuri ritegura abapasitori ry'Ikabuga. Mu rwego rw'ivugabutumwa kandi, imirimo yo gutangiza kaminuza y'Abanglikani yarakomeje, aho ishobora gutangira mu minsi ya vuba. Tugiye kubatembereza mu bice bitandukanye by'iyi kaminuza. Infrastructure tuyigeze kure, twubatse chapelle, twubatse dining, twubatse za dortoir, twubatse amashuri, ubu turubaka stade. Muri uyu mwaka rero 2020 reka mvuga yuko twujuje dortoir, ariko kandi turi hafi no gusakara na stade twubaka maze gukorwa. Ntabwo iruzura neza, ariko turizera yuko umwaka uzajya gushira tuyujuje. Tukaba kandi twarashoboye no kokipa chapelle, kabirimo intebe, kabirimo ibikoresho byose bikenewe uyu munsi. Tukaba turushirizo no kugenda tugira isuku yari hano ngo hase neza, umwanglikani ahishimire, n'undi wese uje ahishimire, rwose haba ahantu umuntu ajya akicara akabona ko ari ishuri bishimishije Imana, rihesheje Imana icyubahiro. Mu rwego rw'iterambere hakozwe byinshi nkuko tugiye kubatembereza ku nyubako zuzuye muri uyu mwaka. Aha duhereye ni Kibagabaga, ahuzuye igorofa y'ubucuruzi. Inyubako kandi ikaba yaratangiye gukorerwamo. Na hariya Kibagabaga naho twagize amahirwe tukaba tuhujuje inzu. Iyo nzu nayo ikaba irimo abantu itangiye kwinjiza amafaranga. Ibi ngibi birahura na ya ngingo yo kwigira y'icyo twita sustainability. Aha tugeze ni Remera, ahazwi nko mu Giporoso, ahubaswe igorofa y'ubucuruzi igezweho ijyanye n'icyerekezo, ndetse inyubako kandi ikarimo gukorerwamo n'abikorera batandukanye. Twarangije inyubako yitwa Union Plaza, Anglican Union Plaza hari i Remera. Iriya nyubako yahinduye Remera, iriya nyubako yahinduye hari ahantu, kandi turashima Imana yuko ifite abakiriya, irinjiza amafaranga, irashobora kuriha banke, ndetse igashobora no kuba yagira ikindi kintu isagurisha. Nabyo turabishimira Imana. Muri uyu mwaka wa 2020 itoremo kubaka indi nzu y'ubucuruzi ku cyicaro gikuru i Remera, harimo kuzamuka igorofa izakorerwamo imirimo itandukanye. Hano kuri headquarters yacu turubaka inyubako izarangira itwaye amafaranga angana na $475, kandi twizana neza ko izarangira nta deni ririmo. Ndetse nabivuga ntabwo ari ukuvuga ngo izarangira nta deni ririmo, nta bizaba ririmo, ko dufite amafaranga ahagije yo kuyubaka kandi tukayirangiza. Iyo rero ni ikindi kizadushoboza ivugabutumwa, ni ikindi kizadushoboza kwigisha. Ririya shuri ryacu rizaba rifitemo 50% y'amafaranga azaba yinjira kuri iyi nyubako azajya kuri ririya shuri, kugira ngo ntituzajye tudepanda gusa kuri minervare y'abanyeshuri batanze. Nicyo kimwe n'amafaranga azava muri ya nyubako ya Kibagabaga, harimo amafaranga atari munsi ya $350 nanone azajya muri ririya shuri, kugira ngo nanone twe kugendera gusa kuri za minervare. Mu bindi byakozwe harimo gufasha abakozi b'itorero gukomeza amasomo yabo ku rwego rwa PhD. Mu batangiye iki cyiciro harimo Reverend Christophe Nshimiyimana, Reverend Emmanuel Mugiraneza na Bwana Andrew Nziza. Ibikorwa birivugira. 2020 ni umwaka udasanzwe ku itorero Anglikani ry'u Rwanda, bizanakomeza umwaka wa 2021. Ubwo nkabashima Imana yuko muri 2020 hari ibyo twatangiye bikaba byuzuye, hari n'ibyari byatangiye muri 2019 nabyo turangije muri uyu mwaka. Uyu mwaka rero nubwo haje mu iki cyorezo cya COVID, babaye icyo nakwita umwaka wo gukora,
kandi turabishimira Imana ko yadushoboje. Turashimira Imana n'abapartenere bacu bava hirya no hino muri Communion Anglicane. Communion Anglicane ni ngari. Muri Communion Anglicane turareba abantu bagera hafi kuri miliyoni 80% yabo bari mu cyo twita Global South. Iyo Global South iri mu cyo twita GAFCON, mbere Vice President, nkongera kandi nkayibera Deputy General Secretary. Iyo GAFCON rero tuyifitemo uruhare rukomeye cyane nk'itorero Anglikane ry'u Rwanda, kandi tuyifitemo ubuyobozi. Ibyo rero nabyo turabishimira Imana yuko muri iyo Communion Anglikane harimo gushaka gufatanya, kandi batubona nk'abantu bafite ikintu natwe twatanga nk'itorero Anglikane ryo mu Rwanda, kandi koko tumaze kugitanga tukatubishimira Imana. Kuko umwaka utaha wa 2021 ni umwaka w'icyo nakwita church planting and church growth, kuvuna no gukuza amatorero. Ni umwaka twifuza yuko nta muntu uri kwiye kuba agenda iminota irenga 30 kugira ngo ajye kuri eglise. Twari dukwiye rero kureba aho insengero zacu ziri naho zitari, kugira ngo turushirizeho kwegereza abakristo insengero bajye bajya hafi. Nanjye ntagiye gusaza, hariho rero benshi bakeneye kutagenda amasaha 2 cyangwa kutagenda isaha bashakisha urusengero rw'Abanglikani. Umuntu yarakwiye kugenda byibuze 30 akabona ari ku rusengero rw'Abanglikani. Biravuga iki rero? Biravuga ko tugiye kuvuga ubutumwa, biravuga ko tugiye kuvuna, biravuga ko tugiye kubaka izindi nsengero, biravuga ko tugiye kwegereza abakristo bacu insengero ngo zibaba hafi, umuntu ntiyiganyirize. Nizishaka zibe ntoya ariko zibe nyinshi, aho kubaka insengero humongous hanyuma abantu bakagenda ibirometero n'ibirometero kugira ngo bazijye mu kwisengera. Tukaba rero twifuza ngo rwose Imana idufashe muri iki gihe gito dushigaje kiri imbere. Imana iduha ibindi tubona byakongera icyifuzo icyo twasengeye cyo dusengera, no kwitorera Anglikane ryashobora kwigira, no kwitorera Anglikane ryakomeza gukura, no kwitorera Anglikane ryakwita ku bana b'incuke kandi rikita no ku rubyiruko, no kwitorera Anglikane twarushirizaho kwiga gukorana transparency mu byo dukora, kuba accountable mu buryo bwo kugaragariza abakristo bacu icyo dukoresha umutungo abantu baduhaye. Rero benshi baravuga ngo ese ari amafaranga nava mu maturo yacu. Oya, ni fundraising dukora. Turagerageza gukora fundraising. Hari uwanganirije arambwira ati ya maturo yagiye yakoze. Ni koko hariho amaturo arakora, ariko ndagira ngo mbabwira ko nta turo cyangwa nta cyacumi cyagiye muri izi nyubako zose zimaze kuba.